Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amamanzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Amazulu 1. I'm joined by Kabelo Chipi. Sorry, man. Still get a linking, brother. Yeah, my ake kwazi ukuthi ekhaya kezoya kanjani. Yeah. Wabona Chiefs brak. Chiefs izokhulumisa manga baraka. Chiefs izokhulumisa manga. Kuri ngithathile mali yabantwana ya school fees. Yeah. Kabetha Chiefs win. Yeah. Manje ake mfazi wake wamfonela. Yeah. Athi ufika sikhathi bani. Yeah. Kise kamureng. Yeah. Manje wena usofika ebile ufuna isilipi sa school fees. Yeah. Stibo kinele confidence yakuthi Chiefs izowina. Yeah. Kathatha mali ya school fees. Yeah. Kabetha Chiefs win. Yeah. Mara wabona ribanza abafana. Draw. Kona manje senzeke emzini wakhe. Yeah. Kodwa ngana lemfazi wakhe. Yeah. Komuthini umuntu? Komuthini umfazi wakhe? Umethe khona manje. Bekithi mina Chiefs anombulala bra. Yeah. Anombulala. Yeah. Ene kusasa kuvuka. Yeah. Ke ena jureng. Yeah. Ke tela motho wa ke kopela ba fete ma donation ka para sas 9 ya di Cox. Ke funa motho antekele di Cox. Stibo. Ko botsa Bobby annikese bona wa mbona ko kanaka. Yeah. Mara una le ba baningi ba lo renka batlola la pa Chiefs. Ba ikwazi bona ba sa khona kora. Stibo mina ikile ka tela bolo ke le kotsi kabi. Ke tshame kora ngwana mina. Manje baba na ke le ke phetse le botsane la ba ra ke kwazi o tla. Ba unyatsa. Stibo nna ko sasa ke vuka. Ke ana jurena. Yeah. Ko tshela akubabuza. Yeah. Ko ifaka mina. Yeah. Ana ke zokhetha gore ke either ke keep Peter Sene or ke keep Silva o mollomo position engwe le ngwe ka itla. Lilebo ka mosaba. Sibo i-Chiefs isayithanda braka ne. Mara bakhohlwa ukuthi sinema ikutlo. Sinema feelings thina. Wabona ke katsho ke Wednesday. Ngebe ke lele. Ke thatha ke fakile petrol wa mina. Ka thenga ticket ya mina ka 60 rand. Ka fika la. Kuthi bona ba enzana. Laba se ba se munyama la. Ba phezu ka thina la. Ana ke zothola makhala naka ammese gating. Ummese gating ke sese ke tholile me message ar ufika nini stadium. Sibo mina be ke ya Cape Town. Akibona kurenga ya Cape Town. Kizoshona. Akufuna ukushona kashiya abantwana baka. Akithi bathi bar usishile sisana hana. Akufuna ukushiya abantwana baka sisana hana. Inkinga mina manje ukuthi senzeke komzini wakhe. Yeah. Kitlile mali ya school fees ayithetha umfazi wakhe wamfuna. Kumenzana kamzimbo sasebenzini. Gaza is man. Stibo 9 cuts. Stibo ngiyabonga uthi bafuna ukusibulala. Wabona manje akosokola obujira mina yosokola. Lini postmortem bazothi ubulala ke Chiefs. Mara ndoda ibulala ke ntwa itlile. Yombulala Chiefs. Na Sunday bekithi kuyaya. Kizothatha mali le ekebukileng Friday ka hamba. How can only a professional player? Stibo, if you're a professional player like Mayo, bakora ball, wabona ro offside. Why we touch a ball? That's a major mistake. As a professional player. Makosi skela magala ka Sunday limpona e Cape Town. Kita akituru ko para jersey number man. Mara ko dala 90 minutes. Ko ifaka mina. Emna also keeper ka hamba.